Šum Save i pogled na slavonsku ravnicu Finca Jirkija očarali su. U Županji se, kaže, osjeća kao sin ravnice. Ja moja srcu voli ovdje, u Slavonija, Srijeme i Županija tako. Životni ga je put u Županju doveo u vrijeme Domovinskog rata, kada je u sklopu operacije UNPROFOR-a godinu dana proveo u Vukovaru. I od tada mu, kaže, Slavonija ne izlazi iz glave. To je 90 truka, to je malo loše vreme. Pa jedna korina tamo u Vukovar i ja vidim šta je ovdje i pa poslije ja volim doći drugi put. Kobasice i čvarci omiljene su mu slavonske delicije. Prvi put ih je kušao na jednom sajmu i to baš na štandu Ivana iz Županje. Prodavali smo neke kulenje i tako nešto i onda je on prišao da li može uslikati i probati. Dapače, ja sam mislio to neki naš čovjek po riječima da je Zagorac, Međimurac. Kad vidim nešto on to gubi neke riječi, di šta, kako, kad ono na kraju Finac. Odakle Finac iz Helsinkija. I tu smo se mi upoznali da bi on onda normalno sa nama ostao i mi smo kasnije godinama je dolazio u Županju. Svake godine Jirki prijeđe 2000 km kako bi uživao u ljepotama Slavonije. U Šokačkoj kući staroj više od 100 godina stalni je gost. Zaista je neobično da tako jedan Finac ponovno se iz godine i godine vraća ovdje kod nas u Slavoniju, dakle zaljubljenike u ove naše običaje. Iako je tamburu prvi put uzeo u ruke, vješto on prebire po žicama. Kad drvo ovako zasvira, srce mu zaigra. Pitao me malo kako se svira samica, pa pokazao sam malo neke hvatove i kako bi lagano neku pjesmicu koju bi mogao. I stara pastirska igra kandžijanja ga je zanimala. Kako pucati bićem, a ne ozlijediti se, pokazao mu je Vinko. Kada mi on objašnjavao malo u prvom, ja sam mislio da on želi kupiti kandžu. On je već kupio kandžu, a da mu pokažem pucanje. I onda sam ja njemu to pokazao, on je to prihvatio u 2-3 poteza. I to je napravio onako kako treba, kako mi svi ovdje radimo u Slavoniji. Iz velike ljubavi prema Slavoniji naučio je i hrvatski jezik. Malo miješa padeže, ali učio ga je slušajući u Finskoj naše tamburaše. To je dobra melodija. U Finskoj u YouTube puno slavonska muzika. On razumije dosta, priča isto, samo recimo ova slova sa kvačicom, to mu ide malo teže, ali inače ovako za komunikaciju nemamo nikakvih problema. Pa ja da vam budem iskren, ne znam da tako jedan čovjek sa sjevera Europe je toliko zaljubljen u naše običaje, ali evo on voli našu nošnju, našu tamburu, našu hranu, tako da evo i redovito je naš gost. Kad ga pitam šta voliš ti kod nas, kaže on tamburu, voli našu glazbu, muziku, a ja ga pitam, Jirki, a šta je kod vas taj neki instrument u Finskoj? Kažu meni nešto, ja ne znam sad to ni reći, nešto poput harfe, ali nije onako da je ko harfa, već nešto dole. Pa rekao, šta na tome može svirati? A eto, to je njegovo to. Kad u špenzlama i šokačkom šeširu prošeće Županjom, svi ga već poznaju i pozdravljaju. To je jako lijepo što on dolazi, baš si ostavi godišnji i napravi vremena da baš dođe na Šokačko sjelo, jer stvarno 12 dana jako puno događanja i njemu je sve lijepo kao i nama, iako je teško, ali njemu isto nije teško se spremiti svaki dan u nošnju i sve podržati, bilo kakvu priredbu i manifestaciju. Širimo tradiciju, naravno i ljubav prema i folkloru, kao što vidimo pjesmi, plesu i svi su dobrodošli, pa naravno i iz Finske. Kad tambura zasvira, a lijepe snaše uhvate se u veliko slavonsko kolo, Jirkiju srce jače zakuca. Puno pričamo, on je čovjek koji je sam i ja kažem njemu, Jirki, daj ovdje da uzmeš jednu Slavonku, da te oženimo, da ostaneš. Kaže on, da, ali ne stidljivo. On kaže, pa kako, ja sam sad pred mirovinom. Ma Jirki, kupimo tu neku kuću sebi, šta ti se svidi, ti svakako imaš svu opremu je kupio slavonsku. On ima znači sve. Ima kompletnu opremu, čak je kupio i kandžiju. Rado bi se, kaže Jirki, iz hladne Skandinavije preselio u pitomu Županju. Tko zna, možda postane i slavonski zet.